Dragi ljudi, dobrodošli. Ja sam Dijana, vi ste dobrodošli u DNK studio. Evo, kako sam obećala, ja se javljam sa zadnjeg modula kliničke ekspresivne art terapije. To je edukacija na koju sam asistirala i koja je trajala 2 godine ili 8 modula. Ja sam je završila prije toga, sad na ovoj zadnjoj sam imala sreću da sam bila izabrana kao asistent i ovdje je sa mnom jedna prekrasna osoba, vidite, jedna ljepotica, savršena. Ana Bijelić se zove. Ana je, osim što je ekonomistica po struci, i u jednom trenutku je odlučila promijeniti profesiju. I prvo što je napravila je upisala tjelesno orijentiranu terapiju. To je znači 4-godišnja edukacija. Četverogodišnja edukacija i paralelno sa njom je upisala i ovu ekspresivnu art terapiju i Ana ima svoj ured u Šibeniku. Tako da, dragi Dalmatinci, vrijeme je za vas. Evo, dajem vam malo Anu da vam se sama predstavi. Hvala te, Dijana, pozdrav svima. Izuzetno zadovoljstvo mi je bilo raditi s tobom kao sa svojom asistenticom. Stvarno si draga i brižna osoba i ekspresivna art terapija ti stvarno leži i bilo je jednostavno zadovoljstvo i hvala ti. Ovako, ja sam završila tjelesno orijentiranu terapiju i s tim se bavim u Šibeniku. Otvorila sam svoju firmu, svoj ured, svoju praksu i promijenila sam karijeru, kako Dijana rekla. I to mi je bio jedan od najboljih poteza u mom životu, zato što me približilo onome što stvarno želim dati ovom svijetu i samoj sebi. Znači, rad ljudima sam zamijenila radom papirima i kroz tjelesno orijentiranu i art ekspresivnu terapiju nastojim pokazati kako lakše dolazimo do sebe i do rješenja svojih problema, emocionalnih blokada i bilo kakvih životnih izazova koji nam se nađu na putu, manje kroz verbalizaciju, a više kroz iskustveni rad i iskustvo unutra koje se dogodi i koje dovodi do puno brže i značajnije promjene. Tako da eto, pozivam vas ako ste blizu Šibenika ili ste u Šibeniku da slobodno pogledate moju stranicu Centar Restart i ako vas nešto zanima, javite mi se. Hvala ti, Dijana. Hvala i lijepi pozdrav, vidimo se nekom drugom prilikom. Lijepi pozdrav, Bog.